I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Kao što vidite iz mene snijeg, što znači da ćemo se klizati. Snijeg je pri kraju da se otopi, ali iskoristit ćemo ovo. Sad idemo se klizati sa mojim bratom, Anelo. Ima za 3, 2, 1, evo ga. Idemo. Idemo kuda hoćemo. Znači nema stazi. Evo. Nadam se da vam ništa nije smetalo. Evo se. Sad ćemo brat doći. Vidimo skijete sam kad. Haj. Guraj. Evo ga. Evo dokle se samkamo. Evo nas. Ponovo. Na vrh brda. A da! A da! Da! Da? Pa idemo. Brdo. Evo nas dole. Sad ćemo mi ga stići. Aha. Evo nas je bila malo tamnija plana. Sad ćemo malo odmarati. Vidjeti sa mojim prijateljima i sestrom. Opesao sam jezik. Tako da ne zamijete mi što je mogu pričat. Pa tu, izvinite, morao sam kratko prekinut. Imao se nekih problema s mojim bratom. Tako opesao sam taj jezik. Pa ne mogu pričat. Pa jadno naš. Vidite, sjednemo ovako. Svi se okupimo. Sjednemo. Odmarimo malo i ponovo. A ti to rastimo? Snima. Ajoj, ti znaš, A malo se smijete, vi ga izvijete. A gdje vas pukneva? Izvijete.
mene. Juče si me 2 puta. Nema jako. Ne. Tako mi se ovdje odmaramo. Eto, uzmemo malo ovako, nekako se odmaramo, znaš što se radimo. Grudvamo se. Ja. Ali puta se ne grudvamo, zašto? Juče sam ja uzela svoje sestre, ja sam je uzela ovo tvrd snijeg, suh, a i mokar malo. Ne znam ni ja kako to tako. Neću, imam skije. I tako... Nemoj Zlata, jučer me Ja sam bilo da je nju sve zabolilo. Nemoj Zlata, moja kriču. Ako ti ste gore u mogu. Jori, jaj, ove, sin te skije. Neću skidat, jedva se obući. Ali bude i prepirki. A šta ti mrdaš? Smrdaš. Te tebe pokriš. Hoćemo kasnije se snimat. Sad ćemo mali prekid napraviti. Evo, krećemo. Sad ćemo mi lestići. Evo, tamo smo bili napravljeni stažu, a ona se vidite topla. Čekaj me! Hoću. Ja sa tobom. Evo, skrije su tu. Šator, monotavce. Ao, nećemo se skrijati. Planio sam i eto, malo vježbam. Znam ja skijat, to je vrlo dobro. Ali, vidite, moram vježbati da se ne prosuju. Koga? Ko mene gleda, to je džuba kladnje, glava kladnje. Idemo. Može gledati samke. Ovom kraj. Moja izgleda. A šta ti mamine neću? Nemam patika oni. Ne želim. Pa ja možem stati. Ona možem stati. Kako mene? Evo ga, smo pjevamo. Se šeće je bogata, a vodu zahvata. Možda jednom svi imaju video kako sviram synthesizer u obliku zvuka klavira. A ja vuče. Aha. Da ćete čuti i vidjeti. Hajde. Joj. Evo nas. Idemo. I to manje malo bude zato što ovdje hoću. Oj, oj, oj! Zbogao se! Evo sad!